Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melintasi jalan rantau Sialang yang berada di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Dan menurut saya teman-teman, ini jalan yang terlurus dan terpanjang yang ada di Provinsi Aceh. Jalan lintas nasionalnya ya. Dan menurut saya ini jalan yang ya sepi dan pelintasan nasional. Dan kalau ingin mencoba top speed kendaraan mobil ataupun motor, silahkan di sini teman-teman. Tapi anu-anunya jangan salahkan kami ya kalau ada terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Begitu deh teman-teman. Kalau motor kita ataupun mobil kita punya speed yang 5 speed ke depan, nah itu nanggung rasanya kok mau cepat di sini. Alangkah baiknya itu kalau di sini ngetes itu yang speed ke depannya itu 6 dan 7. Wah, itu ini keren, Bro. Dan yang paling saya sukai pada jalan ini yaitu di pinggir jalan itu ada pantai, teman-teman. Ini agak tertutup ini dengan tumbuhan-tumbuhan apa ini ya? Ada pohon kelapa, cemara dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Biar nggak penasaran lagi, silakan tonton terus sampai habis ya teman-teman ya. Jalan yang terpanjang dan terlurus, jalan lurus yang terpanjang yang ada di Provinsi Aceh. Nah, itu di sini menurut kami ya. Mungkin para sopir-sopir yang lain punya pengalaman yang bukan ini yang terlurus, silakan komentar teman-teman ya. Biar nggak penasaran lagi kami. Oke, silakan tonton terus sampai habis. Kalau bisa jangan di skip. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kabar dulu tekongon. Turun tiwan tekongon pakai ini teduh. Mana tekongon? Apa dek?
dekat Mio. Mak, sini aja. Depan tuh sikit lagi nak, nggak jauh lagi. Sini aja. Wow. Sini aja, Mak. Sini mah enak, itu pulau tuh. Itu pulaunya. Ini si Prin anu no Bang Ramli. Ah, Ini si Pri Salim Kelamna nih. Ah, cantik deh ho. pulau ya. Arah pulau ni arah anu Batang Krami ya. Ah, Oh, ya, ya. Ama pun kami. Cuma kita tiket ni so. Nomor kau ni. Pun kami.